Ngelele ibandla lenkosi sibingelele ababonisi sibingelele namadiyakoni ngegama lenkosi uJesu. Anisivumi isibingelelo sami. Bingelele ibandla, bingelele ababonisi, bingelela amadiyakoni. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwana, siqhubeke ke siphambili sibambe isikhathi lesikhashana esinaso sokukhuluma lezinto esifisa uba zidlulisele. Besifunda lapha ekseni baba ngekho amahubo number 68 verse yesithupha. Psalm number 68 verse 6. Asiphinde siqale khona lapha. Psalm number 68 verse number 6. Akhiphele iziboshwa ekubuseni ngabahlubukileyo bodwa abakhe ezweni elomileyo. Ngolunye ulimi siqhubeke. The rebellious dwell in a dry land. Siyabonga kakhulu kasithandaze baba wethu ongcwele, siyalibonga izwi lakho nasemini nje. Isibuso sakho siyasazi basiphezukalo, siyaphinda futhi uliphefumlele kube khona ifreshness evela kulona ngegama lika Jesu Christ inkosi yethu. Amen. Sikhuluma ke ngendaba yokuthi uNkulunkulu labantu abasha ubathathe wabafaka kuma families. Lama families angama local churches. Ama local churches ano umsebenzi omkhulu ukuthi enze laba basha bafinyelele kuloko uNkulunkulu ayibasindisela khona. Sinenkinga webazalwane ngoba sizungezwe ngamanye amabandla anezindlela zawo eziningi zazo zinhle, ziyathandeka, ziyabukeka. Kungasenza lokho singabe sabuza eBhayibhelini, sivele okunye sikuthathe nje kunjalo ebese siyakusebenzisa ngoba kuphumelela kwabanye. Now ukuphumelela ke kokwakhiwa kwebandla akukona kuphela nje ukwanda kwabantu abasindiswayo, ukuthi kulabo bantu abasindiswayo bayakhula yini bafinyelele esimeni sokuba babe zisebenzi kanye nathi ebandleni. Singasebenzi sonke sisodwa sisesiguge sife kungenzeki lutho kulaba abalandelayo. Injonga kaNkulunkulu ukuthi sizala abantwana, sibakhulise, bathi masibekhulile baphumelela ebese for instance emndenini wabazala ababili nengane eziwu5 sekukhona manje abantu abawu6 kuleli khaya. Makukhona abantu abawu6 noma ngabe sesihola impesheni thina sobabili, laba bona bakafika empeshenini. Uma besihlala ku4 room akufanele ngabe sisaqhubeka ukuhlala ku4 room. Abangingizwa. Uma nengane eziwu4 eziwu5 ezifundile zonke zisebenza zonke, hawu singahlala ku4 room safa wemadoda. Angithi thina ngamandla ethu sakho ku4 room kufuneka bona manje ke bakha amakamela amaningi, ube mhlumuzi, ube khona namagaraji ukuze imoto zabo ithola indawo. Asingahlali ku4 room size sife. Hayi. Wathi umfundisi uNgcobo sayifela wayizulu wathi no increaser. What no increaser? Akube khona increaser.
washo njalo mapholobosi kuhamba ezulwini ebona into enzima ukuthi increase ayikho kuyasetshenzwa ukuthi increase ayikho na kufuneka kube khona ukubonakala ukuthi senginendodana manje hawu bengishaya iphambhishi angisamshaya uphambhishi manje awu niyezwa ngihamba kalukhuni manje angisahamba kalukhuni umfana usevele angithathe angibeke angithathe indodakazi angibeke hawu kwalunga lokhu uma kulunga anginike yami phela nami ngishayelele ngiqhiyame nami webona ke lo muzi uyakhula awu silo sihamba ngebhayisikili sibasha sesoze sife sama amabhayisikili enkonzweni besikhuluma ngaleyo ndawo uthi ikhaya liyindawo lapho abantu bekhuliswa khona bagcine sebewusizo ekhaya now iyasihlupha thina lento njengabazali lapho ukuthi abantwana bethu abezi lapho sikhona bahlala ezantsi laphana now akusibusisi lokho akusijabulisi lokho thina ukuthi isizala abafana bagcwala inkonzo abafana balo bethi nika baba ngifuna ukuthi bangihleli lapha phansi umfana ngithi akazela umfana angivusa usinga ngadi cha ngiyabona ukuthi ngizeleke lapho hayi cha ngizele noma sengingagoduka kulungile ngoba kukhona abafana abaliphehlayo ukhamba phuma igwebu ngikhuluma isiZulu ngikhuluma kubelungu ngikhuluma isiZulu ngikhuluma kubantu abamhlophe abangasazinto sikhuluma leyo ndaba ukuthi akubuywe kuyiwe ekhaya kuyokwakhiwa labafana namantombazane benziwe lokhu uNkulunkulu ayebasindisele khona ngoba every one of us la ngithe kunina everyone mayisindiswa ipackage injani phelele thina nje kwethu ukumthatha silo simthi simdedele simdedele sibone ukuthi wenzani ebese siyam encourage simse phambili ngithanda ntambama nje sibuyele kuyo leyo ndaba yokuthi asibuyele emabandleni malibonke abalenkosi asibuyele phi hey bazo unkomonde nale ndaba yakhe uma serious ayikho enye into futhi ezosisiza kuleli bandla ukuba sibuyele emabandleni now kunento entathu uThixo asibekele zona ukuba senzeke ebandleni lapha masikhona ebandleni njengabantu abasindisiweyo ikakhulu thina sisakhula sisenomdlandla ukukhonza uNkulunkulu number 1 uNkulunkulu mayethatha abantu abatshale okanye ababeke kwi-context ye-local church ubabeka ukuze bahlangane nabanye abazalwane malibonke abalenkosi now abazalwane laba esikhonza nabo bayasisiza ekukhuleni kwethu sibe nempilo ebalanced umzalwane ongahlala ebandleni akavamisa uba ne-balanced life empilweni yakhe bayasisiza ngezimo abayizona ukulungisa ama-rough edges lana esinawo basismoothnishe ngoba sifika lapha sinamadundu sinameva sinalokhuya nokuthi thina angimlaleli omunye umuntu bakhona abashumayela abanjalo abangabalali abanye abashumayela abangabusiseki makushumayela abanye kodwa abantu ufuna babuseke makushumayela afuna nokuba kusunduza impela bathi ababuseke banani labantu kukhona isimo lesokuthi masebandleni uNkulunkulu sibekela abazalwane to shape us to mold us to develop character alibonke abalenkosi efaneleyo kubazalwane ngabazalwane so that is why ngithi asiphinde emva ku local church uma isihlahla sizoba strong and sifinyele endaweni lapho sikwazi ukuthela khona izithelo sifanele ukuthi sibe ku orchard neyazi orchard insimu lapho kutshalwe khona
izihlahla okanye izithelo, sisho njalo, imithi yezithelo, fruit trees. All right. Now ukuze iba uyabona nje lapho ngaphandle kukhona ogwava abayimilelayo nje. Kukhona okhovo, bayazi laba kwazi ukuthi ukhovo yini, abanye abakwazi ngoba akumile ngaku. Okhovo obhanana labasendle abayizinsunsumbana abamnandi kakhulu. Abangafana basethawini laba lene eThekwini. Now abatshaliwe kuma orchard. Laba obhanana basendle yibo bona kodwa kukhona izinto abangenazo. Ngoba abanako ukulungiselelwa insimu indawo abamile kuyona ayilungiswanga. Awukho umuntu oyisebenzayo, akukho ma additions ezinto izikhulisa azikho. Nokuprunwa futhi kakukho ngoba azimilele. Maningi makholwa njalo, amanye azabe ngabafundisi badala amabandla njalo imdlwembe. Awusengijila ngikwazi uxolisa manje sengize ngathi. Sengize ngathi. Abantu abangezwa umuntu. Kwenziwe yini lokho? Bazalwe indoda efana nje nomdlwembe ngoba ayinababa, ayinamama, ayinakhaya. Azange akhulise, unesiphiwo yena kodwa asilungiswanga. Siyasebenza sona kodwa asilungiswanga. Indawo esimile kuyona ayizange ilungiswe, ifakwe izikhulisa, imalchwe, ifakwe amanzi ngesikhathi samanzi aneleyo leso simo la abhekene naso. As a result wagcina nje ethi mina ngithunywe uNkulunkulu. Hawu yebo, siyabonga mfethu. Ngiyekeni ngihambe ngizozibonela. Hawu ingozi ke leyo nto umuntu ozibonelayo, ongenabafowabo, ongenabo dadewabo, ongenali kamva ukuthi mayishayeka phambili uzohlehla bhekephi. Kinga leyo. Dala abantu abanjalo ke naye mayiseqala ibandla lakhe nalaba ngobafuzena bazomshiya. Bamshiye kanjalo baqala okwabo la lokuhlesha kuyiwe nje kuya phambili. Now uNkulunkulu usibeka i-desire yakhe ngokusibeka kuma local churches is to develop character in us. Niyangizwa kodwa? Abanye basemva kwami. uNkulunkulu mayisisindisa asiplante in local churches ukuthi ufuna udevelop ntoni? I-character. Ngeke develop i-character yomuntu engekho ekhaya. Ukhona abafana abahlakaniphile lapha bama street kids. Banengqondo ephezulu kodwa ngeke ba develop bayindawo. Ngeke babe nazimilo noma ungenzeka into ethi wobona nje uma kusindisa umuntu ongenabami owazikhulisa yena wazenza uma esindiswa uthi mayifika la afike nayo yonke le package yokuthi wazikhulisa. Athi nomefakazi leshumayelela umuzi lo wayikhulisa lo uyikhulise. Uyikhulisa unento ngaphandle koba afunde ukuthi kudingela ngizokwenziwa kabusha ngilungiswe, ugcina engakwazile engaphumelelanga empilweni yakhe. So God desires to develop character in us. That is why he plants us in local churches. Umuntu angithi for instance isithombo esitransplantwa njalo, sigcina sifile. Transplanted now and again. Kade sila namhlanje hayi engathi asichechi kakhulu. Kukhona laba abatshala babuye bawuqhwanda ukuthi iyaphuma yini imbewu. Abafuneka abashumayeli abathi mabetshala imbewu ebese bethi hayi engathi umhlaba ulungile mabethathe imbewu lena bayifaka indawo. Bathi hayi ngathi kulunge lapha. Babuye babona okunye futhi bayithatha imbewu bayifaka indawo. Ngeke imile leyo mbewu. Bawuthi bedla abanye bongadli wena because
you transplanted ithombo zakho every time now and again. Abazana abantu ama Rolling Stones ke abalungi. Bathi le Transvaal le kwakuse Transvaal qala eGauteng bathi ama Varlos. Bethe njalo na uDlamini yavuma wayehlala khona noma engene wakhona. Wakithi le. Alibonke balenkosi. Number 2, God desires to develop ministry in us. I-ministry yakho ngeke idevelope ungekho ku-local church ngoba i-ministry umoya ingcwele akunikeze yona isebenzisana namanye ama-ministries, ikhuliswa ngamanye ama-ministries, ilekelelo ngamanye ama-ministries akhona elokelini ukuze ufunde ukuthi akuwena wedwa uNkuzumalanga. Amen. Nabanye bangayenze yabo into yenzeke ungekho wena ngoba nje ungahlala ebandleni mawuhamba lapho uhamba khona wenza izinto ucabanga ukuthi nguwe akekho omunye umuntu bese uyalimala ngalokho. So uNkulunkulu desires to develop ministry in us. I-local church iya provide ke leyo situation yokuthi nawe ukhuliswe ube ngumuntu. For instance, lamadoda akhethwa lapho chapter 6 incwadi yezenzo ngenxa yeproblem ebandleni, lawo madoda ayehlala ebandleni. Ukuhlala kwebandleni kwenza ukuthi ibandla liwabone ukuthi agcwele umoya ingcwele, abonakala thane faith. Ngeke umbone umuntu ogcwele umoya ingcwele none faith ezule eintabeni. Bantu abasha hlala elokelini baza kukubona ukuze ukuthi mase kudingeka abantu bokusebenza lapha ebandleni bathi thathani loya ngoba simbonile egcwele umoya ongcwele, kungabi umuntu osanda kukholwa futhi njengoba Paulo sesho. Inovice ke umuntu means newly planted, sandotshalwa lapha ensimini, sandotshala bebandleni bese siyamthatha bese siyampromoter ngoba naku ufundile. That's not bad ufunda kwakhe, kodwa layelana noma sithola bani lapha efundile masimzala funeka ahlale la inyaweni zethu, akukona ukumcindezela lokho, ukumkhulisa ngoba uma singamenzanga njalo sampromoter before time uzoba yiva enyameni. Awusezwana? Uma nje sampromoter masinyana ngoba simesaba ukuthi hey usigaxa maphande uyilokya uyi-managing director la iphethe khona. No, akubona emsebenzini la kusebandleni la. I-manager director yithina la. Uma khona ama-managing director ke yithina ke lapha. La uzohlala phansi ukuthi uphethe udirector laphana akazuphatha la. Simfundise ukuthi wothi afunde ukusho wasenkosini, afunde ukusho ngendlela efanele. Maye ngasho kathi awume awukasho kahle. Uthe uJesu bebasha nishumayela ivangeli kuwo konke okudaliweyo, okholwayo abhajadiswe. Mayise bhajadisiwe, make sure ukuthi niyabafundisa ukugcina konke. Sono saleli sonto bafundisi isono sani daleli sonto. Uyabona usindiswa abantu ngoba basuka laba bathi amen sekuphelile njalo. Akuphelile. I-entrance leyo into the kingdom of God, and now what? Abantu abakwazi ke lokho. So yikho ngithi nje noma kufika abane ephenduka eseparlamente, amen. Jesus engiphethe uMEC kodwa la akayena uMEC, yimini uMEC. Isikhokho yimi isikhokho yimi lapha. Mina ngizothi MEC nginema classic emfowethu lapha. Abantu abasanda ukukhetha lendlela
engihambayo manje ke if you are interested ekukhuleni mfowethu woze classini lami tshela ikhathi wena ukhuleke ngazo sizoadjusta na ungene ube phakathi eclassini ngoba angifuni ukuthi umela ngaphambi kwebandla uhlekwe libandla uMEC ubhibhidla funeka abantu abakhulu babhibhilizise bese bahlekile ngizana nibafundisa ukugcina ijuthi kabaleyo eyani abathula eyani lalela icala uqoqa abantu bagcwala indlu ungezubanika lutho sibathansise nje ayindawo kadansa le zala ingane qede uzenze njani bring them up ngoba if you bring them up accordingly uzophumula ubani lomzalwane lobhala olencwadi sengikhohliwe manje ekhuluma ngendaba yabafundisi ingxaki yabafundisi enkulu ukuthi ilo mfundisi uphethe iChrish yakhe uze wadweba umfanekiso weprem enkulu ingane egcwele phezulu epremini umfundisi uyaqhuba uqhuba iprem uthi lapha ngineyintombi lapha hayi osuka sambe nginezinsizwa lapha abafana bamadoda uyaqhuba kodwa uyena oqhubayo bahleli phakathi epremini behleli phakathi nje baphethe amabhodlela bonke oseliqedile ibhodlela lakhe ushwithele omunye uthi umfundisi awubheke lami bandla shwithele amabhodlela bafundisi bami asivalele amaChrish sivule ibandla hayi ngoba iChrish uyohlale ulamla zonke insuku ingane zibanga amabhodlela abanumzane angikhulumi ngabafana namantombazane laba abanumzane bebangobala badaza inkani ngobala nize nithi asuvale lo mhlangano bancela bamunya ngeSwati so uNkulunkulu engasisiza nizwe le ndaba yami nje angazi ngizoyishuma lesikhathi singakanani nizwe le ndaba yami nje kube khona isizwana nabo ngiyakujabula ngoba khona osakwethu esinabo abayikhuluma le ndaba ngizogcizela yona ukuthi asikhiphi ibandla ebunyeni asililumule liqale ukudla umbhalo wamaHebheru athi abadla ukudla okuqinileyo bakhulileyo hayi ukukhula bekini badla ukudla okunjani asibancishe manje esemeni akunini bayiqala ibandla lo labakhona kudliwa esemeni and they enjoy it uma uthi uyadlula bathi hayi mfundisi hayi la ekhaya asikaze sikuzweke lo bathi hayi wena ukhuluma abantu abangakazi bayikhuluma ngisho babhenga sangayikhulume lento nidlala ngongcoloso kube ngasayisi uyikhulumela ngisho babhenga sangayikhulumela lalela man labo bantu ngabo balalela ngoba bayaganga zigangi lezo ezithi ezisivimba ngoba babhenge semathuneni umuntu kaNkulunkulu eyiphumele bamnyakazisa lapho engcwabeni zigangi lezo uma uyafunda amaphepha kaKhehla kukhona iphepha libhalayo wathi kukhona izinto uNkulunkulu ayengitshele zona angizange ngikhiphe ngoba ibandla was not ready
Jesus. Nilalela ibandla lingeready ukuzamukela ekufanele ngiyikhulumanga uthi uJesu ngisenezinto eziningi engifuna ukuyikhuluma ngisho uJesu manje ngisakhuluma ngobhengu ngikhuluma ngento kaNkulunkulu nginezinto eziningi abe ngiyazikhuluma nje angisezi ukuyikhuluma uyeza moya ingcwele uzofika nitshele continuity iyaqhubeka lento manje nina nisiphindise emva uNkulunkulu mayengena kithi ethi asikhulume izinto ezingakhulunywa ngoba abazalayo nithi thina hayi asiyeke sanuganga abazalwane hanika asizuyiyeka uma umoya ingcwele zembula izinto ezibhalwe la khulumela lapho ngelilanga ngathi uElijah wayenikwe ukuthi enze izinto ezintathu akazenzanga zonke agcoba uJehu agcoba uAhaziya agcobe ubani umnumzana lobo Hazael agcoba Hazael abe inkosi azange abagcobe bobathathu. He had no time to do that, but what he did, he anointed his successor. My God, why better wangakhuluma uNkulunkulu lapho wayikhulumile. Now ingqondo yabantu mayingazayazi kukhona izinto esikhulumayo lapho esingezukwazi ukuba sithi get through with them siyewele bakhona abafana bami la emva kwami ngiyakutshela uzomthola upelepele ebabaha green chilies uma ngakho serious uzodla upelepele ohlaza. Kukhona izinto ekudala sizikhuluma ezingasinki emabandleni ethu ezingasinki even nakoza kwethu abanye abafundisi babona ukuthi sihlupha abantu sifuna nje ukuthi sivele ukuthi thina sikhuluma kangcono abanye. No, uyabona ukuba khona indlela yokubaleka manje ngoba ngiyabaleka kodwa ayikho indlela akubalekeki kufuneka zilime ziyetsheni sife siyakhona sikhulumelele iqiniso ukuze ukuthi noma sesifile nisho ukuthi nasi le ndlela isize yakhanya manje ebikhulunywa lamadoda aseshonile. Bafundiseni ukugcina kokungaki kuphi e-local church. uNkulunkulu ufuna ubalungisa i-character yabantu mali bonke malenkosi kuphi. Number 2, ufuna ukubanika iministry idevelop bekuphi. Iministry yomzalo ngekho local church yiyo kodwa ayidevelop accordingly. Iba nezimo ezithile ezingaphelele okufana nokuthi ama-apula okanye amagrebhisi okanye izithelo ezinhle zihleli ekusondela ngange. Bayezwa kabakwaZulu sondela esihlahleni sameva uthi mawuzozikha uthola ubulukhuni yinhle lento lapha kuyena kodwa imile emeveni. I-character izange yenziwe njani? I-character izange yenziwe njani? Hayi asathuswa isiphiwo sibuka isitsha. Haleluya. Sibheka isitsha lesi ukuthi ke asinawo inameva singaze siphinde emva sasibova izandla kulimala ingane kube inqaba. Number 2, indaba ye ministry is very important kodwa akuzolunga uma ngabe ingalungiswa ebandleni ukuthi iministry yakho iphunwe iphundlwe wazi ukuthi uNkulunkulu can use somebody else other than you. Ya ngoba kukhona abantu laba abasinjizwa uNkulunkulu abasangana amakhanda abese manje emilo amathumbe emakhwapheni enze nje angabe sakwazi uzehlisa ingalo manje. Yini mzalwane amathumba epride amphethe. Lalela ukusetyenziswa uNkulunkulu kusifanele sobangaki ngoba we are children of the family.
ingane zonke ekhaya zinelungelo lokusebenza kuphi ekhaya. That's number 2 law. God desires to edify or build up the body of Christ. Asibe effective uma singekho ku local church, and asiyoku experience kahle lento yokuthi kwakhiwa kanjani ibandla uma singekho ku local, singakhulelanga ku local church. Le ndaba yokuhlala ku local church iyasenza isifundise ukwakha abazalwane. Njoba ngikhuluma nje indaba esiphiwo le imbi mayivele ehlele esihlahleni sameva, ngoba umuntu usebenzisa isipho sakhe ethi uyakha kanti bulala abantu. Yebo. Paulos, Ephesians chapter 4 verse 15, I think 14 and 15, uthi we speak the truth in love. Nilalele hloza selikhuluma ngani iqiniso. Baningi abazali lapha umuntu mayebelela athi awu Nkosi yami londa bamnike basheshe bamnike ipulpit. Ukhuluma amaqiniso kodwa akaza inambithe iagape. Ya ukhuluma wona amaqiniso kodwa iagape yona kulungile makukhuluma abantu abancane basandokholwa, kodwa indoda edala ithi mayikhuluma uze uthi iagape ayikho lapha, ngoba abantu asiweleli kubo ngaloko esikwenzayo nesikushoyo ngoba sikhuluma iqiniso nje kuphela. Kufuna ivehicle yakhona, itray yakhona neplate lakhona, kuba luthando, abantu baluzwe uthando. Kukhona abantu abangazi laba ngisho phakathi kwabazalwane ukuthi mawukhuluma nabantu ngisho abantu abangasinzwanga, you need to check yourself first. Nikhande lana nomkhuluma abahedeni nje, kukhona lento ehlupha abazalwane bethu uzumasi uyokhuluma nabahedeni abantu bangakholwa bakhulume nje babe rough. Lalela, every human being has a form of godliness. Ngiyakutshela kwazisa mhlamba wazi wena yikuba ubadlikiza nje bonke ngoba unaka bakholwa. Every human being has a form of godliness. Respect that. Apply to it. Mawukhuluma naye khuluma udirecte kuyona le form of godliness ekhona kuyena, ezwana nawe, vumelana nawe kuyena. Ungakwenzi lokho yolutho wena abantu balikhuna abantu abanenkani abantu labo sathane laba. Biza abantu baNkulunkulu ngosathane, ungazi baqaleni ubongo ngosathane. Usathane emunye nje, munye usathane. Munye azange baba usathana akazali. Akanayo inkosikazi. So ungahamba ubiza bonke abadle ngosathane. Sakufika lapha thina kunensizwe lapha ezazi nolaka kabe. Uma wonile zikhona manje sikubize ngenkonyana kaSathane. Sezulwini manje ziphumulele. Khona manje phathe umwenze wrong la inkonzweni nkonyana kaSathane. Ubone ke nawe ukuthi kulikhunike lapha manje inkonyana kaSathane. Ngisahlaleleni ebandleni. Speaking the truth in siyakhana ke bazalwane. That's the third point. God desires to edify or build us ebandleni so that we can reach our potential. Ilezi zinto ezibalekile ezenziwa esifanele zisidonse ukuthi siye ku local church. Malibonke malenkosi. Mangiqhubeka lapho njoba ngitheke siya ku local church, sesiyasondela khona manje kusikhathi siyaphela ku local church. Laphana ku local church uNkulunkulu une setup yakhe esithi masingayilandeli ingenzeki lento efunwa uNkulunkulu ebandleni. Siyazwana? Une setup yakhe. Awungifundela amaHebheru chapter 13 verse 17 and 24. Hebrews 13 verse 17 and 24. Lalelani abaniholayo. Nibathobeni ngokuba balinda imphefumulo yenu
njengabaza kulandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Kunani ebandleni? Kunani bakithi? Yebo. Ayiphumi lento kithina ukuba sifuna ukunibhozomela, nilalele. Ivele lizwini likabani ukuthi abenzwe njani labaholayo. Ningilalele kahle mangikhuluma ngoba abanye basoba ngidolike kabi. Ebese bethi ngithenga sangisho. Bangithathelela le eMpumalanga. Bangithutha. Bathi ngithe ngingashongo. Ngikhuluma amaqiniso eBhayibheli. Endaba le yase localini ngoba abantu abalazi local church bazi convention. Basonta khona. Uma be convention la bezuba umnandi khona ke ekhaya babuza umnandi. Wrong. Umzalwane obusiseka convention engayitholi ibuso ekhaya uvelelwe wena. So ngicela ningilayele kahle ukwenzela ukuthi nibambisise kahle lento. Kukhona uNkulunkulu abamisile abayini ebandleni abaniholayo. Bakhethwa ngephepha. Sikhuluma nge-local church phela. Lawo bantu laba bangabantu abathandwa yithina. Abantu abamiswe ubani? uNkulunkulu. Ukuthi baholeni amabandla akhe. Wonke ama local churches according to the Bible lapha, especially New Testament, all churches and a New Testament afanele abe nabo laba bantu abaholalo in plurality babe baningi malibonke abalenkosi esibabiza ngokuthi ababonisi ama-elder obishop. Ayibonge Nkosi. Obani? Obishop. Same word yonke lena. Elder, pastor, bishop. Amagama lana ahambisanayo. Ngilento ehluphayo ke ngoba sifike emasontweni sekukhona ubishop no archbishop. Sikhona sifika sithole udeacon no archdeacon, manje ongenhla komunye izitulo ke lezo. Lapha sikhulumi ngezitulo, sikhuluma ngama office. Niyezwa? Elocalini asikhulumi ngezitulo, izitulo hierarchy lena yokuthi usibanibani oheda isonto. Awu nihamba nami. Ubani ophethe isonto. Uyabona ke lapha ngendlela yethu uJesu esiqongweni. Ubani esiqongweni? Inhloko ngubani? Ngeke bekhona enye futhi ini uma sihamba ngani ngeBhayibheli. Nilalele hlobo zami. Yinye inhloko igama layo ngubani? Haleluya. Eduze naye kukhona abamisile. All right? Labantu abamisile i-translocal preachers abashumayeli abangabanjwa indawo ababelonga to the whole church. Nilalele. Abangebona imithi etshalwe endaweni eyodwa. Kodwa they move from place to place ngoba inidi yabo inkulu. So ngenxa lokho ke kufuneka sibenze njani laba abamisile uNkulunkulu sibalalele. Kukhona le Philippians 1:1 asanga siyifunde ngicela siyifunde this time. Philippians chapter 1 verse 1. Paul noTimotheyu izinceku zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele. Paul noTimotheyu izinceku zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFilipi kanye nababonisi namadiakoni. Nizwile?
First group. Awona iclass elikhulu kangaka linzima kabi. Wona ngikhuluma eclassini encane bese sosheshe sifike endaweni. Cha. uPaulo senobani bayini servants zikabani. Number 2 yini abangcwele. Abangcweleke obani abantu abadala. Ibandla longaki intombi nensino Sunday school khona lapho wakithi abangcwele laba bese kuza obani ababonisa ama-elder obishop malibonke malenkosi ebese kuzani niyayibona igaba zingaki 4 niyayibona servants of the Lord elder a congregation akuqalwa nangama-elder kuqala nge-congregation which is very important abantu abakhonzwayo layelani bazalwane asikho lapha ukuba sizofeza inhloso zethu ngamabandla esisebenza phakathi kwawo angizwa this is not a conglomerate lapho indoda maya appointiwe yaba yi-CEO ithatha ibeke phansi ivision yayo engafani nevision edlulile emanager enja iCEO njani ifika ithi ke mina sengifikile sizawubona ke manje uzosuka wena uphume lapho suke niphume lapho ngizonika indlela enzosebenza ngayo manje abese kuthi ama-dreams anawo ngenkampani awathatha wathulele ephepheni awakhiphe lapho awafake engqondweni zabantu abathatha abantu athi abawenze aningizwa kahle kulula ku-conglomerate ukuthi wenze loko ngoba ivision kayikho ivision ifika nendoda eyodwa leyo ebekiwe ngalo sikhathi eapplyile yaphasiswa ingabe iboard yakhona ukuthi iyaqualify bangayilindele inkampani lapha asizanga ukuthi sithi izinto esizicabanga la emakhanda ethu azobuya bone phansi komhlabathi amaphupho ethu we are not here to fulfill our dreams sizokwenza intando kaNkulunkulu uthini uNkulunkulu ngebandla lakhe uthini usomandla uma singayibuzi lo mbuzo njengalo sisenkingeni ngoba sokwakha isonto abantwana bethu bafike kuyisonto elibandawo qa okwekhala lenja ingane zethu singabe isasindiswa ebese sixabana nezingane zethu maziwa la ziqomana la zenza yonke into lezi yenza ngoba asiyinikanga ugenuine staff niyabona le ndaba ayikho ingane le ndaba ongakhulu kwengane anginingizwa sephithi nje ukuthi majority yamadoda amakhulu awekho la azoswa ngezingane abese ezihlanga enhlanekela athi uzohamba yosonto nkomondeke mawukhuluma lezi zinto la into zikaNkomonde lezo wakwasizwa ubani nje ikhuluma nabo bazikhuluma umshengu bahlezi phezukwazo into yawusizwa ngoba uthanda ukusizwa awulifuni iqiniso now uma silapha uNkulunkulu umisa abantu abazothatha lezingane kulama local churches benze abantu abazokhonza ibandla abantu abazoba ngama ministers in different categories abanye bazogcina behambile ku local church beya to the wider church because their ministry is out there kukhona abangezi kuyandawo lapha abasofana no James ebandleni lelokheli iqonga okungangeni lutho uma bekhona okuyimfundiso ebhedayo awunilalele kodwa insika sebandla ma uzongena ebandleni
bakuchecka kahle bakubone kahle. They are spiritual men, they are not carnal men. Abayenzi lento ngeposition, bayenza lento ngeoffice abanikezwe yona uJesu. Sikathela ngabantu abahlele ekhundleni bengayifundisa ingane bayigxeke. Obona uma uye enkonzweni zabantu abatsha lapha njalo ngolesine amadoda awalibeki lapha. Awayi sifika sodwa thina lapha sifike silayele ingane bayithini ukuze sibone ukuthi ziyalahleka noma ziyaqonda na. Bona bekho. Ukhona amadoda afika ngesonto enkonzweni kodwa waseyikhundleni mangatsho njalo awukuthula kubekini. Afika nini esezoma ngaphambili uzovula inkonzo angayazi kuphi nendawo. Lezi ingane bezikhonza iviki lonke lo afike nebhakede lamanzi. Lo mnumzana ba uphethe lapha uyabatshela futhi thina siphethe la. Ungabe ungaphathi ibandla kaJesu ungubani wena? Wazalwa apho wena onamandla okuphatha ibandla likaJesu. Uthe uJesu yena ozolakha ibandla. Glory to God. Ungaphathi into ekho uJesu. Kusho ukuthi lokho kuphethe okwakho. Sifuna ukulungisa lezi ingane singakaphelwa ngamandla zingene egiyeni right. Hallelujah. Sifuna ukulungisa labafana bangene egiyeni right. Vulane local church. Msana ukuyenza ama local church kube i-death trap. Kube indawo la kufela khona abantu. Ebandleni kufuneka makufika umuntu egula spiritually sihlabelela nje worshiping God in spirit and in truth. Oh, praise the Lord. Intombi lapha zigcwele umoya kaNkulunkulu weJehova. Zihlabele ngoholo umoya ingcwele hayi ingoma eyithandwa yithina. My God. Zibambe nabafana bami beshaya itena abanye beshaya ibhesi. Zenyuka zithatha amajet zenyuka intombi. Kukhona oyise abayi-understandayo le nto. Ukuthi mazenyuka bathi inkosi yenyuka nazo izingane zethu. Zingabuyi singaphethe lutho. Now amadoda afika ngesonto ke esezophatha isonto esezovula inkonzo nengoma azovula ngaya sayikhumbula ukuthi kuphi. Lezi ngane zihle le youth sinehlazo le youth engaka eAssemblies of God esinikwe uNkulunkulu asiyivaluishi thina madoda. Hey, asiyiboni importance yabo ukuthi webona kumuntu ozelweyo bekufanele sisho njengomanowa malibonga malenkosi owathi mayezele umfana wathi akuphindwe kule ndoda eyakhuluma ngale ngane. Indoda esinike le ngane asiphinde siyoyenze njalo le ngane. Thina abafundisi namadoda amakhulu emabandleni nawo bonke nje badila ne-youth kufuneka makugcwele i-youth ebandleni bathe ke siphinde kusomandla okuhlule inhliziyo zalamantombazana labafana wangena kuzo siyobuza ukuthi sizozihendlisha kanjani lezi ngane. Mno wahlakanipha, we need to be to wise up. Sibuyele kuJehova ngoba the generation esiphethene nawo manje enye generation. Nilalela abasezweni bashintshile istyle sokudila ne-youth ngoba i-youth ayibezwa laba amakhehla njengathi ayiwezwa. Itha umkhulu uzothini wazini umkhulu
usele umkhulu ngesyllabus wagcina ngopewula izinto ehamba manje uzothina umkhulu manje lapha ezweni bashintshile batraina abantu abasha hey Nkosi yami oh saze sadlala hey batrain abantu abasha babasharpnishe babateste ukuthi lento bazoyenza kahle ingwenya zakhona ingwevu zakhona izazi zakhona onkuzibala ngabakhona lapha na emhlabeni bathi mase babathola bafana amantombazane amancanyana angakazacileyo othi mayibuka ivela ku TV uthi yini yona le kwazini lo kodwa mase kukhuluma mase kuphendula imibuzo kuyiphendule njengomuntu omdala oh my god yini bahlakaniphile bayabona ukuthi isithunzi sekhehla nesesalukwazi sinzima khuluma kahle khuluma ikehla ungeke kuthiwa umfana uyadelela glory to god khuluma umuntu omdala kunankinga mangikhuluma nje akekho ozothi uyedelela umfana usibiza kanje bese ke bebathatha bebaqoqa basha nilalele bathi abakhulume nabo bona behlezi ngale ngemva bengakhulumi belalele ukuthi benza ngakho yini na oh praise the lord now we need izinto ezizoshintsha lapha enkonzweni sihlakaniphe njengezinyoka sibe mnene njengamajuba hawu baningi abafana bami lapha abahlakaniphile abagudi esingabaqoqa niyabona lento yethu yokuba business minded kakhulu iyasishaya fact leyo noma ningangiphikisa kunamsebenzi my church is too much business minded every service they think business every meeting they think business they don't think souls of my church the strongest church in the Republic of South Africa a great move elinabantu aba very powerful abakhalelwa ngamasonto onke ukuthi mayingawela ngapha ngabe sibusekile but in their own locality help us God simakade sezulu sisize Jehova uyabona kunabafana laba abagudi kabi uNkulunkulu asebagcobile siyazwana kubenze njani abazogcotshwa nayithina it's a matter of identifying them bringing them together namantombazana akhona agcotshiwe my god oh yes ngane zami ziyabitoza lapha zenze nje sithi koze kubeni sihlele kanjena siyahlupheka zithi hawu sahla sizosonta nje kanti akuhlukile lasesontweni lapha ngoba ngihleli lapha ezitulweni nje futhi bese izitulo kanti ngangizelani lapha hey ngangizohlala nje ngingene committee ngiphume committee ngiphume committee ngingene committee shintshele ngama committee amen ngithi abantwana bobumnyama bahlakaniphile kunabantwana bani ngoba bayazibona izinto sihlulwa abantu abacabangisa abasebenzisa umqondo natural wisdom thina sine wisdom kaNkulunkulu wena uNkulunkulu bengasisiza nje si understand lokho ingqondo yethu masi kulama local churches
kube i-development. Aniyezwa? Kube yini? Nobhuti laba sebadadlana laba i-objectives zabo zithi development. Nilalela? Mabe sethi inkonzo nje ibe khona i-objective yani ye-development. Bangacabangi ngokuthi lalelana indaba yemali ubala lolo. eJerusalema banikela bazibanikela ngamaplazi kungekho umuntu obamele. Nilalele? Kungekho umuntu ogqugquzela igwama. Because they gave kukhona initi. My God. The Holy Spirit told them. Ayizange bekhona indlela yokunikela njengalabo abantu labana begcwele umoya ingcwele benikela under the influence of the Holy Spirit. Leyo nto sike sathi kuyibona kancane eMonti. Amen. Jesus. Makuvela ama cases osizi